Ibihe byiza ku bakunzi mwese amazima ka Prince Official nk'ibisanzwe isi iri ku murongo muto w'intambara ishyushye cyangwa se iri kugenda ifata izindi ntera ku buryo ishobora kuba intambara gatatu y'isi yose. Iran ndetse na Israel bari mu mirwano ikaze cyane aho Amerika yinjiyemo ihita irasa Iran nayo irihorera irasa muri Qatar. Ese ibi byose bivuze iki ku mutekano w'isi? Qatar yavuze iki nyuma y'ibyabaye, nyuma y'uko igihugu cya Iran kihise kirasa muri Qatar nta kuzuyaza? Mureke ibi byose tubimuze n'umuzingo kuri mazima ka Prince Official, umuryango mugari byegeranyo n'ibiri kuvugwa hanze kuri isi dutuyemo. Bihe byiza kuri mwese mwakoze subscribe namwe mukora ibikorwa bigiye bitandukanye byo kudushyigikira ndetse no kudutera inkunga. Bihe byiza. Imirwano hagati ya Israel ndetse na Iran ndetse n'uruhare rwa Amerika muri zino ntambara nibyo Qatar yaba yarabashije kugerwaho no kuraswa n'igihugu cya Iran mu kwezi kwa Kamena 2025. Isi yose yatunguwe n'intambara ikaze igihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Amerika nayo ihita yinjira muri kurasa Iran. Ibi nabyo Iran yanze kubireberera aho ngaho gusa, ihita kuri ibisasu bya mizire by'imizinga bigendera mu kirere by'utura ku butaka bwa Qatar bwari buriho ibirindiro by'abasirikare ba Amerika hano mu gihugu n'ubundi cya Qatar. Iyi ntambara yatangiye muri Kamena. Israel yakoze igitero gikomeye muri Iran kibasira ibikorwa bikomeye by'ubushakashatsi bwa Iran mu by'ingufu za kirimbuzi cyangwa se nucleaire ndetse n'ibigo by'ingabo. Muri ibyo bitero havugwa yuko hapfuyemo abantu barenga 400 harimo n'abahanga bakomeye mu byerekeranye bya nucleaire. Israel yavuze yuko icyo gitero cyari kigamije gusenya ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Iran yahise itangaza ko igomba kwihorera nayo mu gihe gitoya kitarambiranye. Nyuma y'icyo gitero cyabaye muri Israel, Iran nayo yahise itera amamisire akomeye cyane n'indege zitagira abapilote na drones, mbere yuko Israel nayo yari yarashe muri Iran ikajya kwangiza ibikorwa cyangwa se imbaraga zibyerekanye n'ibya nucleaire. Iran nayo imaze gutangaza ko zihorera, nibwo nyuma y'igihe gitoya Iran yahise yohereza misile ndetse n'indege zitagira abapilote mu kirere cya Israel zibasira cyane umujyi wa Tel Aviv ndetse na Haifa. Ibyo bitero byangije byinshi cyane bitera ubwoba abaturage kandi byavuyemo abaturage benshi gukomereka n'impfu z'abantu benshi bagiye batandukanye batuye hano mu gihugu cya Israel. Gusa Iran yo muri bino bitero ntabwo yigeze izuyaza, yahise ivuga yuko bino ari ukwihorera cyangwa se gusubiza ibitero Israel yakoze iri kurasa mu gihugu cya Iran. Nyuma y'iminsi mike ya perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje yuko Amerika igiye gutera Iran kugira ngo ifashe Israel kwihorera cyangwa se kwirwanaho, ndetse inabuza Iran gukomeza gutera umutekano mukeya mu karere. Indege z'ingabo za Amerika zareshe ku bikorwa bya Iran harimo inganda nka Forward ndetse na Tanaz, aho bikorerwa ubushakashatsi bwa nucleaire. Byateje igitutu kinini kuri Iran ndetse bituma ibintu birushaho kuba bibi. Ibi ngibi byo bibaye nyuma y'iminsi mikeya ubwo leta ya Amerika yafataga umwanzuro wo kurasa muri Iran, gusa binyuriye mu birindiro byayo yari ifite mu gihugu cya Israel. Mu bikorwa cyatunguranye Iran yarashe mizire zigana ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Qatar kizwi nka AI Oded Air Base, aho hari n'ingabo nyinshi za Amerika. Qatar yahise isohora itangazo rivuga ko nta muntu wishwe cyangwa ngo akomereke bikomeye. Qatar nk'uko yakomeje bivuga yavuze yuko bino ari ibintu bidakwiriye kuko Iran yaba yarasa mu gihugu cya Qatar, ngo iki gitero cyateye impagarara n'umutekano mukeya mu kirere cya Qatar. Qatar yamaganye iki gitero ivuga yuko ari ukwivanga mu bwigenge bwayo ndetse n'amasezerano y'umutekano bafitanye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko izakoresha uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho mu buryo bwubahirije amategeko mpuzamahanga. Gusa nyuma y'ibi byose haje gutangazwa ko Iran na Israel bemeye guhagarika imirwano. Waba uri kwibaza icyaba cyabaye nyuma y'uko Iran irashe muri Qatar ndetse bakomeje no koherezanya ibisasu bya rurimbuzi. Nyuma y'ibi byose byabaye haje gutangazwa yuko Iran na Israel bemeye guhagarika imirwano. Amerika nayo ntiyakomeje ibikorwa byayo byo kurasa mu gihugu cya Iran. Iran yavuze yuko izahagarika imirwano gusa ari uko Israel nayo ihagaritse gukomeza kurasa ibisasu byayo. Naho Qatar isaba yuko hahagarara cyangwa se hakorwa ibiganiro mpuzamahanga by'uburyo hagaruka umutekano muri kano karere, nubwo nta bindi birenze biratangazwa cyangwa se biragaragara byaba byarabayeho hagati muri bino biganiro, cyangwa se nta nshuro n'imwe yari yabaho ibiganiro nyuma y'uko bino bihugu bibiri haba Israel ndetse na Iran, cyane yuko na Qatar nayo yinjiye muri bino birwano cyangwa se muri no mirwano iri hagati ya bino bihugu byombi, cyane yuko byombi bimaze kurasanyaho ibisasu bya mizire cyangwa se ibisasu bya rurimbuzi. Abasesenguzi mu byerekeranye n'iby'imirwanire cyangwa se byerekeranye n'intambara yo muri kano karere ka Middle East bavuga yuko kano gace gakomeje kugaragaramo ubushyuhe burebure cyane bw'intambara cyangwa se ikigero kinini cyo gututumba kw'intambara, kandi ko amakimbirane hagati y'ibihugu ashobora guhita ashyira isi mu kaga gakomeye cyane. Uruhare rwa Amerika muri zino ntambara nko kuza ihita irasa igihugu runaka, kwihorera kwa Iran kubwo kuraswa na Israel cyangwa se na Amerika
ubwitonzi bwa Katari. Ibi ngibi bigaragaza yuko buri gihugu kiri kubona ibintu mu buryo bugiye butandukanye, buri gihugu gifite ishusho yabyo mu byerekeranye n'ino ntambara, cyane ko byose muri ntambara ifite character zigiye zitandukanye, nk'uko abasesenguzi bagenda bagaruka ku byerekeranye n'izi ntambara ziri kubera hano muri Middle East. Kandi abasesenguzi bakomeza bavuga yuko ibi byose bigaragaza uburyo Israel iri mu bihe bikomeye cyane, aho ikosa rimwe rishobora gutuma hatangira intambara y'isi yose, aho ikosa rimwe ry'igihugu cya Israel bishobora gutuma hatangira intambara y'isi yose. Ese wowe ubona ari nde ufite uruhare runini muri ibi byose, Iran, Israel cyangwa Amerika? Tanga igitekerezo cyawe biciye muri comment, kandi ntucikwe n'izindi nkuru zikurikira iyi ngiyi n'ubusesenguzi butandukanye byerekeranye n'iby'intambara cyangwa se n'ibiri kuvugwa kuri ino si dutuyemo. Ngaye nguko njye mukomeje kubana nitwa Mazimhaka Prince Official nk'ibisanzwe kuri n'umuryango mugari byegeranye n'amakuru y'ibiri kuvugwa hanze kuri ino si dutuyemo. Ibihe byiza kuri mwebwe twabanye, n'ibihe byiza kuri mwese mwakoze subscribe cyangwa se abone kugira ngo andi makuru yose tuzajye dukora azajye abageraho muri abambere. Ibihe byiza kuri twabanye kugeza kino kiganiro kirangiye. Uwiteka guhire, gusa niba wasize ukoze subscribe, ibihe byiza kurushaho.